Bwana nkethi ya weekendi ni muthoni wa kiramana mbitikiria kuwatewe ni kiretho cia Meru TV weekendi tariki ani 22 cia mweri wa 11 mwaka eno yoturi ya 2025 monanire wetu wa mathithio ni Paul Wangunjiri tu yake tatutiri tukunenkeria ichu itatauri kana ichunkwa tuthiatireke mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya gututhiatira akiri park na Signet kenda kugwata ine nyingi na brachithirite achi karika Meru na kinya ome ya Meru amona kinya nthigurunde yetu yonthe ya Kenya no ntutwe na ndiki betu bantheto bara bandite ithigithio ntere mwanya cia Meru na kinya ome ya Meru akenda utira urira chiotondoka itukumba kwithira twi kumenyithia kiambiriria nirechirikitie kuringa biongo bya ntheto kiri Meru TV weekendi ni atinende ya siasa bathuri na kura atungeria bangi bonthe na kinya aturi ni bori tukumba kwithira bagichuma ire kaitu ko kaita na bakendera bakimenyera kana kwaili antu bara batiochiumba na bambara baina kinya mbajua na bone nyuma ya ikundi kimwe kumantere cha yembe kya kureke kumenyekana ya muungano kumba kwithira bagichumira na wita akulungiro mwo urombira kwithira kiona jali na ithira kitiwa na ngoma riboti ya mwandiki yetu wa ntheto murithi waba gikundi kimwe kira gikumenyeka ja muungano ni kicumiritie na gukinya nturene ya Nkanga ni ndene ya Murera atirurujine aria kiriungirite umwe wao uria wombire kuona mutino jumwe na kitambanja cia maguru aria kuguru kwawe kuunikire na nandi ni gwikiritwe micuma uria atumba gwitethia gikundi kikiritite njara yao ya gukaira amwe na muntu wao umwe uria gukaya ni barikitie kuga atiwe bo watho wa bumwe bwa mbere ni kuraitha antu bao na kuona bagirite bakiaria bacokeretie Murungu nkatho nontu kuri antu bari ngari neu na bagukua ende ujwara tigara ngote nyenge wangiringo ngari ndari na pesa kiondone yaki lakini itantetheri kone sosibiwe amen na antu bampokwera oni na Murungu antethia ayo wakwa na bwi karibu kumaruare mwangotire na bwi bwaneri ani wakwa oni ana bakwa ibana ngote kia betere sukuru tuwele tore ara tukeya obange bathoma secondary na uke form 2 na ndini barombete atongeria bonthe nikenda bakomba gucumiria na gutetheria njaiji ya mwana uju mwanake nikenda ikomba gwita na mbere nontu mwekuruju atumba kuthithia no atia undi bietu bya muungano ndene kaunti ya Meru na aru anku gaibwega tuchemeni aja uju kire umwe wetu uraimire kabura urombire kuona ajari na arua twabangaire ntuko atongeria betu bekuru na mutongerio wetu onere ajari kweja kumwira pore na iro nandi turaja uju tukimwira pore tumureterete gantu kara ketho akiruma na agikunda no twakwetho akira ajari era ombire kuona ari muichweri ende mwankathai atiomba kumara Inkua ndene ke thirikari yetu ya county yethira ina ngwataniro kenda yombotethia antu barabe mashinani baopitia manto mwanya na manto ya mushana ya yato kirugirite ntuko ya ruare kwina mami wetu mire kabula mutongeri we kundike Nkanga onere accident na be kuona accident bonere bare kurubaile omwe ari okena Meru na ingwete kia kurubai bonere accident na njira tebati no ntore abonere accident ingwete kitika ndereba wo ari rutererwa kwithira nari makosene Inkua kinyera tokethera twetero koti twethe tukithikirwa sana no lazima twethe tukita kupwatilia manto ya kotini Kanga kwa kabula twasemania kona na kona twenthe twaruare katoye tumolie twiranirwe nwe tutheke nwe turianire nwe no ikundi ibyo wendo bwetu bwa muungano na nio njira twitanio tumure tuyeta mukureta pole sieto tuyete acio ntuko eruare hamona bo mwathani Murungu atwikire inya na iboya batuka tuyete tore gundi kia muungano tuyete kuolia kabila no mwa wetu wa ikundi konera jale endre katuera katuyete molie tori ikundi bya muungano
batu thirikari katubwira itukatubwelenka tutetherie ni mwezi kabila wetu no tukabila mwekuru na family atociomba ategomba kinya no atekana atia na esimi obange bakailemia karambu kailemia turegwira eyo ni boto support boto tetherie mwekuru wetu kabila kinya twana tombe kuthoma na kinya twana tombe kuona bia kuria no nturone Rwanda rurumo utena mbika na biba kwithira bae na bio ndiba chokiri nkatho no ntopa kuya kwoli omobo ura wonere accident na raundika kuru na muno kinya kureta maromba na kinya kulibaliungira na nkiurasia ndiba bea aturi betu bankanga twerio tetheretie family inkone na bele bai Murera Secondary School na twatethania abo kona na batiuma cukuru no ntobwa ayalira mami wo onere erange kanchogeri kundi na ndebire biendelee kuromberanira na tuendelee kurombera nthi yetu na inya na Murungu amitethia ne tabubwa Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Murera Iboya muno mwandiki wetu wa ndeto Murithi wa bakumantere cia Mirigone ya Igembe mau wano tubotwambiria ndeto cia Meru TV weekend na njira indiku tuketana mbere akoro banjuri nteke batongiretu ni secretary general wo wikeni ya Josephat Murangiri bachumiriti nende na kuochie bebelania na ikundi bira bingi bikomba kwethira bigichibwithe na kuochieta marietwa ya njuri ya kiari na ugite ikundi kya njuri nende bote antu bai siasa na batiringa siasa ndundi kabethaira bakiwa tambaru utongeria burabu kukire thirikari cia matura na kinya thirikari nene nkuru kinende akiuga kaitene kana ndi bakomba kwethira bakitiumire na gutigira ibakomba kwethira kinya baikaria ontwire Bomeru kenda gutigira kinya ntukire keya ikomba kwithire kionara yo kinya riboti ya mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi njuri eri imara na njuri yetu tutenta tena rugo njuri kuma riria twatigirwo ikauro chau njuri ya kauro chau ya raia mantu jama jaja na facts tutegwitikiria any side source tondu kuma raru atukuromba side source ire ikuthithwa ikonetie mantu ja njuri ikome were njuri eri in office neri imara na ne karetie constitution ya njuri ncheke na ne karetie constitution iria in line na constitution yetu ya ndiguru ya Kenya 2010 na tore a registered institution iria yike na thirikari kulingana na sheria ya 2010 iria ya rainisha ati ikundi bionthe kana organization the nibirete kwithirwa cie registered na tuga comply na sheria tondu bo gitu kuga babla bakuretha side source ibaka map right bathingate constitution na bathingata constitution tuomba kwaraniria kethe abari within the confine of constitution jau jange tutumba kwaria no tutumba kwaria na mtu tekothinkata sheria mbuge oju njuri ncheke uti muntu yatuma njuri ncheke yare yongwa nekathia mantu jayo yongwa kuringana na constitution ya njuri ncheke iria yathithirwe 2018 utiro njuri yetu opposition njuri kuma 19 bere tukwato ciathie twire gwita gwita government of the day na government yet ura thirikari iri ndera thirikari iri no njuri ethaire iri njiru iri antu baumaga kauma bwa Mwembe Mara Shuka pakejetha kuri untu bwitite kwa ndera bwitite kugito bokonie mbere on the greater Meru teka section ka muntu etha kwitu kwenda kwario tumatuka nchiru bagwo ibatu igite nchiru betere bari oro bari tukwenda kwario batu tutwikiango kingi ute muntu gwa atwinga nchiru gwe kwawe nchiru to kwa anybody gwa tara gutena museums of Kenya batituro visionary gudi ituro oro kada weta nchiru no wite
tutubuo to twenga nchiru na tukenda gwita nchiru tiro tutita lakini bara bainge benda gwita nchiru twita twambie kurwa batu tithithia you above that uga Meru mbere na tabia itibui twari mbere muno na tabia njega na ndi turita tukerwa atiri bure aria bwe bawo na babu endaka chienu na ariba miaka 12 na mwanka 16 ibaere kuru ibaguranire ibatere cukuru nonto bakwithwa bae na mauja kureo katwira achiari ibatigana amantu jau baite Meru ndene aibu baite Meru ana baratu na bobae ana bakuthomithwa gwita kuraja na kwi Bishop Edward Mburia na ureti achiari kumba kwithira bakimenyera ana boka itene kathionkur kana ruthene ruraya kiari na ugete nende achiari bethira bakimenyera ana bo mimba ya ana banini babale batwalete umba kwithira achikiongelekana kinya utumiri bothu gubonda wachambugita kiritwana totweji butumba kwithira bukioneka ureti kinya siasa batikethira bakiringa siasa akaitene kathionku kenda kinya kwithira kwina kanya keya kautara ana bare na kinya ana batweji riboti ya mwandiki yetu Wanthe Tonjeff wagituma. Nawe Bishop Edward Mburia noriti achiari kumenyera kana gakari kagita gaka bari rutha rwa December na rutha ruru rwithirite ruri ruraja bunene na kuga gutingu gikurukite muchiari arerete mwana wawe wa mwari ura kubaterie to call upon parents whether by macho muno nonto kuigwa rutha ruru nene yoju no uru kunenkera ana baba a lot of freedom space enyingi muno ntubamo bagachoka mwanka next year na gintu kingi na kitu kwanda tumenya kinyakira chiari achiari baraba inge kinyakira kwethiro tukwo tukugwa uchumi buthuki akira nkura muchiari ote uchumi bomba kompewa na mwana oku investment era nene nkuruki inge chionde ino ntumenya ndugo ntubwa kwethiro achiari anto bedro bena kanyaga kumba kumenya mwana kana kaka kari kaumanaga atinda atia nandi muchiali adigwa kewa kigwa natinda kuthukuma ikenda mpumba kugurira kiratu kira ke the latest mpumba kugurira muguto jojo the latest kana irinderera the latest lakini kumba kupenya omba kuria mwana owe ukarakaria ate ukaria otinda ate ikethirwa excuse ra muchiali guchinenkera ni running so that we can be able to meet ends nere kinya rombete ya siasa bakaunti ya Meru kutigana na siasa kwa kagita gaka nikenda bagatetheria aciari kwaria na ana bao leaders betu rakanenia siasa cia anga 2027 anga ureigwetwo gwantitinda gutinda kugwata migambo uni itutege bautu turi county tombere kuria kuma kiri members of parliament tutekiri MCAs our beloved governor and everyone twari turi kiurikio kiatiri where imbio karika nikitu kwirwa twina early pregnancies in Meru na kethirwa eri rampant guthamba jure nkuruki Bishop Mburia na ugite we na kanisa yawe ni betite na mbere kwariria kana gakari nikenda namba ya ana bena ana itikethire kiongereka ja county ya Meru because the church also must play its part kumba ku make sure mbio ituku address matters you rojo totrimene ana nkurukiegana tukethwa tukibara area umoko omwe tukethwa tukibara area twe contributors the church kumba ku make sure that ana bond the barabari members of this great church here ibautu amona chari bako batethia bautu twingo turi kanisa ituku make sure that we in the forefront kumba ku address mateu na tukenda kwigwa ina thina iwe kwejerera future yetu arari na future yetu gotwana bau twetekirira ndi bambire kugita mautha ai na mwana achiara kana gachiara kana na tatuthukukarirwe ikuthukirwe kinya mwana wakathithia akanenkerwa utukuganga mwana achoka kaire skuru nae unfortunately kamunithi kau agakamatana nako miaka nekeja there is something that happens during Christmas period igweto pregnancies ira nyingi ugate gitarire ya December chikarikaga ano kethra ana ba 9 months down the line rona ba kugitatire baba inge ba guchiarwa so please kirundu kiu tukigondokera kia hyper during Christmas period nkiripotera Meru TV Mbita Jeff wagitumam Weya
mno Jeff agituma ure mwandiki wetu wa Ndeto no tunenkera riboti una njira enda ya tukiura gataro mwiko mwankantere cia Tharaka na rana ndi siasa cia ithono binini kana by election tere cia mbere north achite na mbere na kumba kwithira chiki wa Tamonki orera twere tuthengerete akana antu bantirira bathengerete kumba kwithira bakiringa akura nende atungerebo kuma mirongo mwanya no kabachumiritie na kwita na mbere na kuringira ndebe antu baraba kuromba kura rutereru kwina wa Muthande uranende niwe umeturutere rwa UDA na Professor Kithure Kindiki korane munini wa rais nonekete agite na mbere na kumuringira siasa na njira inene aranende kinya kwina a Newton Karish urona kuma kiamene kana rutere rwa DP party arawa wari munini wa rais Rigathi Gachagua na nyawe achiomanirite na kumba kwithira aimuringira ndebe rutere runende akingira ndi kana antu babenterire bariwa ni Rigathi versus Kindiki nibo siasa achite na mbere unterechia mbere north Mbere North hoye. Gĩcigo mũnge kĩa Mbere North kaunti ya Embu. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Gakĩrĩ ciatha kĩa gĩthurano kĩnini kĩagĩrĩirwo gũkathũkia gĩtĩ kĩa ũrĩa warĩ mũjumbe wa Mbere North Geoffrey Rũkwa gĩtaro ta CS gĩkĩgwata Mwangi rũtere rũrega na thirikari bakĩthiĩ na mbere gwaka kambe Weta wata. Eta wata. Wacha nione kule wa Muthende Muthende ni fire si fire. Ni noma si noma. Gamwe na kwithira barabara nĩte gũcindanĩra gĩtĩ gĩkĩiba kũingĩa mbita ĩgĩtua gatĩkanio Tony Karish wa kĩama kĩa DP na arĩa Muthande wa kĩama kĩa UDA na ũrakũgwatwo mbaru kĩama kĩa thirikari. Tunatafuta kiongozi ambaye ataendeleza sera ambazo ni sera za kusaidia wananchi wa hapa, na moja ya hiyo sera ni mambo ya elimu. Na mimi nisikisikiza kati ya wale wote wanaomba hii kiti, huyu wa Muthende peke yake ndiye amesema atahakikisha kila mtoto wa Mbere North atapata basari ndio asome akuja atusaidie hapa kwetu. Basari endelee na wa Muthende na basari. Nani engemwera leo wa Muthende ai mujumbe wenyu gutie mwana ugatura ambassador nwangore otanetia na nikyo ndiraukire secondary day school ne mujumbe wenyu gutie kureva visi. Munini wa rais Professor Kithure Kindiki na ũraba gũcindana kathari na ũrĩa warutirwo gĩtĩni Rigathi Gachagua kuona nũrũ na guge Mbere North agĩtindia nionga yake gũntũ gũkũ kwendia wa Muthande aratũmĩrĩte kanya gaku kwendia kinya sera cia thirikari. Hii sehemu yetu ya Mbere North iko na matatizo mengi, iko na matatizo ya barabara, iko na matatizo ya maji, iko na matatizo ya stima. Mimi najua ya kwamba serikali hii ambayo inaongozwa na William Ruto na mimi nikiwa pale nikiwa makamu wa rais imeanza kuweka lami barabara kadhaa. Kuna barabara inaunganisha Runyenjes na Mbere North, inatoka kule juu Rokoriri, inapitia Kathageri, ikitoka Kathageri ikuja Kegumo, ikitoka Kegumo ikuja mpaka Kanyombora. Already 8 kilometers is tarmac, imebakisha another 7 kilometers. Professor Kithure Kindiki atariganĩirwo gwĩkĩra magwĩrane ma thirikari ya Kenya Kwanza kĩrĩa kariba Mbere North. Iko barabara ya tatu inatoka hapo Kanyombora, inapitia Kamumu, inaenda ile soko mwerevu, inatoka soko mwerevu inaenda Kune, inatoka Kune inaenda Kageri, inatoka Kageri inaenda Chicago. Nyinyi mnajua hiyo mahali? Nyinyi mnajua Kamumu? Mnajua Kanyombora? Mnajua Kamumu? Mnajua soko mwerevu? Mnajua soko ile mwerevu? Last month tumetangaza barabara ingine ambayo tutarudi hapa na leo wa Muthende kuleta contractor, kwa sababu hiyo contract imetangazwa. We are about to award the contract to a contractor ule atatujengea barabara ya kutoka Chicago kwenda Muminji, kwenda Kirie, kwenda mpaka Ishara kilomita 45 hapa Mbere North. Rais ametupatia 336 million shillings ya kuweka rural electrification, ya kuweka stima kwa manyumba na mashule na hospitali. Mbere North alone we have been able to get 336 million shillings
from the government. Hiyo pesa ya Mbeere North tunataka iongezwe from 336 million shillings tuongezewe another 300 million shillings ifike 600 million shillings, kila mtu apate stima. Ikagitani gwaku athingati bagwa muthande batariganiretwo ikoruta nguo rutere rwega na thirikari na baraba kugwata mbaru ndio Tony Karish. Naona watu wengine wamekuja hapa na matusi mengi. Nimeona watu wale wa kimbelembele wamejaajaa hapa Mbeere North. Nasikia siku hizi wanaishi hapa for the last 5 days. Lakini siku ile walikuwa kwa kiti kubwa kama hii yangu ambaye niko naye saa hii. Hatukuwaona hapa. Sasa wale ndugu zangu wanazurura hapa na kunywa chai kwa kitchen ya kina mama. Waambiwa kwanza sisi hapa wazee wa sehemu hii hatuingiangi kitchen. Kama wewe ni kijana ambaye umetahiri kuendelea hivi kuwa mzee, uwezi kwa kimila ya Kimbere na kikwetu huku dunia hii yote ya Wameru na Watharaka na Wakikuyu, wezi ingia kitchen. Kwani unataka kuona uchi ya mamako? Aambiwa hapa kuna wenyewe, sisi ni watu wa nidhamu, azituchokoze, sisi ni fire. Akiendelea kutuchokoza tutapita na yeye. Sisi ni fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Asione tumekimya namna hii afikiri sisi ni watu hizi. Andu etu nauga andu aya ni manumite muno. Manuma maoka kunumira mwongia, manumira kinya ciana. Riu umuthi mathire gucaria andu akuga ngangika ni makugiria mundure. Ate Kariuki arangiririo gwa kĩambĩrĩria kuga atĩ nitathendeka. Kariuki areciria o muthende nĩ mũndũ wanja atĩ akamuthendeka. Shaitani yaci nake ũngĩ nĩ mũndũ mũgima arakuua aratinda akuĩte kĩbũi. Areciria kũthiĩ mbunge nĩ kũthiĩ kũrĩa Kware, areciria nĩ kũthiĩ Kĩracha. Shaitani yaci niramwirire muthenya wingi ngimwira kuria bunge kwara gukithungu takerekererwo ni Kindiki na rurutere rwangari bakiuga bokira bakwende kithurano kia thire kiri na goma na gweru na uguo aracabagiriria no atore kwiragwa ndegwa igiri inginyitana nyakine yo yumagira uguo na atui twi wananchi nitio tumagira kati ya viongozi enderea marika kugucania uguo tungiboya makoro mena urumwe uria ogwaca giti kiu na anyitane na atongoria tu IM county ni tuboya andu makathurana na thayo na meko guo ndeto cio ni igakora imbega ni wamburirie andu mathurane in peace tondu cionthe ni ciana cia mbere na uria ugatonya nike tugeta baba uria ugacurie goti number 1 number 2 akengira thokori atutethie kuma gĩcigo munge kĩa Mbeere North county ya Mukiripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara waiguna Iboya mno mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna na iboya nkumenyethia ati mutegeri wa Meru TV na mno mukumenterechia Embu panende abairigiri kumba kwithira bakibwithia kithurano nterechia Mbeere North ririkana Meru TV aturia ukenda gutiri tukunengere chwiti tauri ikana ichunkwa jara yonde ya kithira ya gitna na Mbeere nterechia Mbeere North turia tukunengeria chio mwankantuku ya mbucho kunende ukaibo weno bwano ntutithira wina kanyego kinyanterechia Mbeere kwichionera abura kura chikomba kuthira chikiringo kana bura siasa cheruterera achithirite chigita na mbere eto kithira ukithiatira Meru TV ntuko chionde atukethera turi au kendo kunenkeria makareka yonde orayo karika na rantere chia Mbeere North tuketa na mbere na Ntheto chia Meru TV weekend ni atrende president wa Thigura Rais William Ruto akiariru ari ntere chia Kisii na rakuliongete akimambura ya ukungwira miaka 11 ya kanisa ya Gospel Embassy Chapel antere cha Kisii nende na ugete boya thirikari ya Kenya kwanza baitira ati Thiguru ya Kenya anikumba kwithira ikura ntere mwanya kuma kiroremi mwanka kinya kithomo no ugima bwa mwiri. Niko na imani ya kwamba hii nchi yetu kwa mapenzi ya Mungu mkiona yale tunafanya, mambo ya affordable housing inaendelea, kujenga masoko inaendelea, barabara zinaendelea, kuunganisha stima inaendelea, mambo ya hostels inaendelea,
tunaomba Mungu atusaidie ndio hiyo kazi iendelee. Tuhakikisha kwamba tunajenga zile barabara. Sasa nimesema tutajenga kilomita 20,000 mpya. Na mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba tutashirikiana. Na nataka nisimame mbele yenu niwaambie watu wa Kisii, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mimi nitatembea na nyinyi bega kwa bega, unyo kwa unyo, sako kwa bako. Tutatembea pamoja na nyinyi na sitawaacha nyuma. Na msikubali siasa ya kugawanya wananchi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ambayo haina maono. Riboti ya tunenkira kanya gakunoga kinetho chia Meru TV weekend ugeta kuraya no twinchokerete na ingi Kathumba. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Gikundi ni gintu kiabata muno kiri gukura kimbecha na riria kiratumirwo bwega. Gikundi ni kireta gotonga ndene ya michi na mugongo. Vikundi za bure zimekuwa zikiendelea vizuri for those who are registered because they have been able to access government services and also access services from other organizations. Etora ria bori ikundi ni birete togaruruku bonene kiria kari goteko wathuranduke nonto bontobo gwatanira na mwende wa laiboni kwambereria Jumatano ije mwanga Juma thaa 1:30 ogoro na thaa 3:30 ogoro aja kwa Meru TV tokwanurira ikonie inya ya ikundi bore.
Muthegeri wa Meru TV no tubakona kanya ka ututhiatira kiri mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto ina inge na bura amanto yo tunduka Meru omeya Meru na kinya thiguru ne yetu yonde ya Kenya nko wate weni akiri chunchi yetu ke biele kendeto chia Meru TV weekend kalabo muthethe kibuko ni MC wa wandi ya municipality nende achumirite na kuri aringi biashara ba Meru bombe kudra ba ichumire kiri mechetho yeregeri kumba kwithira ichethwa Meru ya kasa akenda betana mbere na kumba kwithira bakiruta biashara cyo na kinya kuonania aintobira bomba kwithira bakendia kaita kwa kaita nkuruki na bugete thirikari ikethire kibetikiri kumba kwithira bakendi intobio kiri mikieni ne gya kinuru mechetho na ya kasa riboti mwandiketu wa Ndeton Jeff wagituma nawe Caleb Muthethia Kibuko MCA wa municipality na ugete ya biashara kuma wandi ya municipality kagita gaka kaunti ya Meru itongerete kiri michetho ya kasa biashara bakethira bakiangangwa kana gwitwe goti ni mabitha bakanjo nikenda bakethira bagichwira ya kuruma mbuge it will be a good opportunity kiwi ana biashara both barabe na nduka barabe na Airbnb na the like. Twirigirite kwithwa kwina more than 200,000 visitors ka 150,000 visitors ninko ndi kuga na aru account ya Meru itwitikanirite na thirikari both the executive na twitikanire gintu kimwe kukethwa kwina harassment ini ya na biashara ba nini antu baibaye kanya na iturombete baye kanya kara kombi kuonora mbere mabaka exploited bakerwa ngano monkabete bali embeta kenda bethwa bakienda iria mahali nuntu gintu bationa kairin 47 years ibaye wekanya ara mtu akona kwenderia nenderio kukethwa anga itu kwenda ondaja itu kwenda ondalea that in the next 10 days antu ba Meru ba municipality it's a very lea gintu gya kwa kuga tuketha twisikionda ke okas tuketha twisikionda ke baraba kuruga mama mboga baba kwende skuma chiao na baraba kuruga chips itwethe twisiki opportunity antu ba urabombe kuona becha ni aria kirikiria MCA uju akuga thirikari ya kaunti ya Meru igekira mawatho michetho iji ya kinya muthia antu ba beta twachokia no masetu ya ondera twenda no tutukwenda kwithwa kwina onda lakini ribeku tangu antu ba ye ka bathithia ta lakini to ba opportunity tukuga antu bakenderia aja antu benderia angana aiso when we end the national games irirareku ukasbetu ba ingirirwo kwendia kweja kuthwa kendo tonya kwenderia thiri kino ruka ina angi weto 150,000 oni onde uni onkuga tutikwenda ithura iyo kantu betu beru bakatonya kwendia kiri mantu jokaria kagita kamichetho iji Caleb Muthethia Kibuko. It is a big call kia security operators to make sure that security yetu ni ete upheld especially during this time kukethwa kwina harassment. I'm happy that bonda groups it organized uti antu bago sinatidimo but I know now that again ibeje tendio antu bamba iria mantu yo bago sinatidimo please our brothers bonda leaders we very keen we very key ntu bo kama antu ba let us maintain the order that to karite our municipality other kwa again bakeja ba bonda kuma other county other ones and even other constituencies ibeje bena order bakethiria twinyo kuketha kwina antu ba ku exploit bara kubaia kubaura because it is something that might happen tukeja kutha gutikaritu ko inkuromba both the security either beeped up nonto I know we are working on the security lights and inyana aru to kwara yura light wiga chokeru iriteku kena antu baba kija batikethirie a dark city into kwenda ku brighten the city kenda ithirwa ina security na kenenya bongo beigwa benda kuija kairi na nkiripotera Meru TV Beta Jeff wagitumam Iboya mno mwandiki wetu wa Ndeton Jeff no tuguchokera na riboti u na njira inda ya kiaria aintere chiaburi kisima mutetheri wa county commissioner au Meru na chimite na kuria kariba ruterero na kubera kwina upata ya kumba kwithira baichumire na kuanda mitekenda kuingia awirane amkana mutaratara wa Rais William Ruto mbete kwithira kiambiriria kuanda mite bilioni 15 rinjire mwe ya kumba kwithira bakimenyera riera kaite no kunoretia chiari kinyabo akumba kwithira bakimenyera anabo kaiteneka karutharu nene mwende olaibuni mwandiki wetu wa Ndeton na riboti na njira indiku
akiarĩria mũingĩ bũrĩ mũtetheria wa County Commissioner wa Meru nonanĩtie gĩtũmi kĩa kũbata mbaru agenda ya thirikari ya kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gĩtũmi akua rĩera rĩthũkĩtio nontu bwa antu kũitanga mĩtĩ na kwanyangia mitho. Unajua kuna ile agenda ya serikali, serikali imesema tunataka by 2030 tuwe tumepanda miti bilioni ngapi? Mnajua hii agenda 15 billion ama bilioni 15 ya miti, na kwa wakati huu tumepanda milioni kadhaa wa kadha. Mabadiliko ama ile tunaitanga climate change, mabadiliko ya anga na hewa imeletwa kwa sababu sisi wananchi ama watu, viumbe wanaitwa watu, tumeharibu miti, tumeharibu mazingira yetu kupitia ukataji na uharibifu wa miti. Ndio sasa president wetu akasema sasa tutakuwa na agenda muhimu ya serikali yetu ili tupande miti na tuzidi kupanda miti, na hii yetu nimeishikilia na nyinyi nyote ninajua wananchi kupitia kwa uongozi wa chiefs na assistant chiefs na wazee wa vijiji tumeshikilia kukutu tuzidi kuimarisha mazingira yetu. Oko akiarĩrio akaria mũno kaita katwĩtĩte thionkone na ũrĩtie mũingĩ ũkarania bongwa kwa bongwa na gũciũmanairie riboti rĩrĩa bona antũ batĩkũmenya baliongete matũrene. Our former president ama rais aliyostaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anasema we are brothers what? Keeper. Wewe ndio mchungaji wa jirani yako na ndugu yako, na usalama unaanza na nani? Unaanza na mimi. Nikiongea mambo ya salama, tafadhali nyinyi munashikilia sehemu muhimu sana, kwa sababu ni nyinyi macho ya serikali na ni nyinyi serikali hapo mashinani. Hii sehemu ya Buri kuna wizi wa mifugo, si ndio? Na wizi wa mifugo tutasaidiana nyinyi mkitupatia habari. Tumeona bodies wamepitia kwa hiyo msitu ama wamepitia tumewaona upande ule, immediately unaambia chief akiambiwa immediately anamobilize officers ama wale tunajiita home guards. Sio tuko na home guards? Anawamobilize, tunawakabili kabla waache tuibia mifugo ye. Akĩrĩkia na ũrĩtia kariba boro tiela kaita kara siasa beya kũringa siasa nĩbo bathikĩria na gũtara bongwa nũrĩkũ bakwenda antu akwĩthĩra kũrĩ na siasa cia mpatho na ndoa. Siasa inakuanga na imeletanga tumbo joto, lakini kwa nini tupigane kwa sababu ya siasa na ni uongozi tu? Kwa nini kama kiongozi mwenzangu pale akija akiongea apatie wakati wake aongee, lakini tubaki na yale yameongea tukiyajadili na tukiyachambua? Yule mwingine aongee, tubaki tukiyachambua, tuangalie huyu na huyu na huyu na huyu ni nani ameongea mzuri na ni nani akona hoja mzuri ya kutuendeleza mbele. Alafu na nyinyi mkikaa hapo mnaamua na mnajua ni nani mtaweka kwa uongozi. Lakini tukija viongozi wakija tuanze kuwapiga mawe, tuanze kuwapigia kelele, hiyo ni kuonyesha hatuja komaki demokrasia. Kiripotera Meru TV kumabore mbeta wa mwende wala iboni. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laiboni no ntubo riboti una njira ikinyanilite tukiura gatare mwiko mwankantere chia tiania East kire gicigo mbunge aketiane kire gitongerete ni mbunge mpuru wa Buri nende akiariria kari arintere chia karamara ko kari na mucemanio yo atumiria area managers na kinya CHPs na wete wageta na mbere na kumba kwithira kirutira kariba wengwe na witira witi na mbere ibo kumba kwithira bokioneka ndene gicigo mbunge keke tiania East na muno ntere mwanya achesio mbunge kia tiania East ya kiwa kari nebo mbere kwithira bakimwika arari nende ageta na mbere na kumba kwithira kibathikira nkuru kina ugite na kana na rombete yake ibete na mbere na kumba kwithira bakiwa tambaru thirikari ya Rais Ruto na kithure kindi kino ntukinya weno kachumaniritie anakumi wa tambaru kenda atira witi na mbere na maendeleo ya kumba kwithira ya ikinya tiania riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Ninjori ya kariku mawondi ya karama gicigo mbunge Ketiganisti bara bakuthuranitwo amwe ni mubunge ucio mbunge Ketiganisti mpuru wa Buri kenda kumba kwithira kibatarire mirande witi na mbere rombite kwithira kibwitho ndene karama
akiaria mporo wa bori na barombetwo na mbere kumba kwitha kwata thirikari William Samoei Ruto mbaru akiwa kuniko kwina mirandi yote na mbere na kompensani uteithio kube kuretera kariba. Nasema kwamba hatuna vita na serikali. Sisi wa Meru kwa jumla na Tigani East tuko na imani na serikali ya William Ruto, kwa sababu sasa hizi hiyo barabara kutoka Kwangera kwenda mpaka Mbataru sio pesa mfuko yangu, ya serikali. Hizo transformers zote sio mfuko yangu, ya serikali. Hiyo barabara ya Karama Mbaranga Karasi Road sio pesa yangu, ya serikali. Nkoroki mporo wa bori wete abra bethirite bepinga thirikari William Samoei Ruto ibara bethirite bemira kwa miaka kathumba maendeleo agita kwake na Meru no betua marampi patina no mpipe kumba kwithira bakireterwa. Na wasaizi wale wengine wanasema kwamba tuandamane ama tuseme one time. Umesikia hapo tumeelezwa kile ya kwamba 1960 walikuwa miaka 10 waliweka stima kwao, maji kwao, hospitali kwao, mashule kwao, kila kitu kwao, na lami ziko kwao. Mpaka Titubiti. Kibaki akachukua miaka 10 wakaongezea Titubiti, mabarabara, lami, hospitali, mashule, kila kitu walitengeza kwao. Hakuna kitu ambaye hawana. Uhuru akachukua miaka 10, 10 years kama rais wa nchi. Hata nyumba ya Nyazi kama stima. Hata mahali hakuna kitu yoyote kuna lami. Sisi hatuna. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Serikali ilikuwa tamu sana. Watambia na serikali ile nijakata asali ya njuki. Eka oke wa njuki. Kama enore nijakata oke wa njuki. Wakaitumia miaka 2 watu yao. KRA waliandika watu 90 siku moja, mtu mmoja. Meru hakuna kitu. Wakati ule Kithure Kindiki amechukua only mwaka mmoja peke yake ingeisha. Tunaambiwa one term. Mtakubali? 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 Hebu akapiga milioni ya kabobotiani mporo wa bori wete wona rais William Ruto mba kwithira kyo gitimo ake no ngiri 27 mwake no ngiri 32 urakethe rais wa nthiguru ya Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Kubali kuchunga na hawa. Tutasema kwamba wao wamekula miaka zaidi ya 50 years. Sisi tunajua kupata. Na tunajua ya kwamba William Ruto 2007 akipata kiti ya rais, Kithure Kindiki wa naibu wake mwaka 2022 atakakuwa rais wa nchi ya Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Muthia mporo wa bori no mbeje kwitha kiringira kiama keno pe umtebe akiuria kariba weta na mbere kumba kwithira baikire kiama ki. Ukailia Jubilee inene. Ukailia Wiper inene. Ukailia ODM inene. Abu kama kimuko. Ai kimuko. Ukupita au. Arambe. Arambe. Kinyago yako hii. Wacha na Ruto. Wacha na Kindiki. Wacha na Mpuru. Wacha na Karama. Ripoti na Meru TV kuma wondi ya Karama gicigo mbunge katika Nistimbe Adams Muturia wa Thirinja. Na riboti umwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja kumantire tia Karama yatwikire gatanta kirindeto achia Meru TV weekend twagucukire nkatho cha mwanya mno no ntuboto thiatira kiri mitandao yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube amona kinya to thiatira akiri pag na Signet kenda kugwata Ndeto kathumba ira china uthio bwa Meru ngitandetikiria ankurika nirengi mantu jonthe ria kwamba kuthira gita na mbere nterecha mbere no thituri ya ukenda utira anuchi wata na njira enda ya kunende ukaigwo kimaka atinende utira menya siasa chia na arambere no thichitite atia turakenda utira anuchi wata boino mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara waiguna na ndete campaign terira akenda utira ututu kinya bumwe abukumba kwithira abukiukuluka monaniri wetu wa mathithio au Karipol Wangujiri na ni wambita muthoni wa Kiramananga kwendera kaita kakene kinya uthiatiri boya wa Meru TV.